voin hi mei nili sang ni som ni pakhat ania Burma thuthar lor khom ngai thla khona ilo nei lengu ni zandar som pakhat le minit som ni vel khan CDF halkha le thunei na lutu sipai lam te in kap le in sipai pali thi in som chuangin hliaman tur ni in thu don ania e in kana hi halkha thalvenga ania abulvela om mi puipo anchi ai man hle nia hriatani hetiang bok hian me ni ni khan Chin Defense Force te chuan thunei na latu sipai lam te bein sipai pali an lo kap hlum to bokani mi pui veng tu pol CDF lama thi anom hriatani lova sipai lam chuan in kana tel lo tual chung mi pakhat an man nia hriatani bokani Myanmar Security Force te chuan pathian ni khan lungoi lo nalan tira pungkhom jinga mi pariat an kap hlum lea thlathum chuang chu sipai ro rel na du lo nalan tirin khopui sang sanga nor hwe hot ani to ani pathian ni khan Myanmar khopui sang sanga mi sangtel pungkhomin Global Myanmar Spring Revolution nei ania Myanmar rampona po sipai ro rel na du lo nalan tirin rally te nei ani bokani po Francis chuan tharum tho zonga chelo turin mi puite acha sipai ten mi pariat an ka hlum zinga panhi hi Mandalay khuwa mi an nia wetlet khuwa mi pathum ka hlum an ni bok San State mi panhi le pakan khuwa mi pakhat ka hlum an ni bok ti ram chunga news group te chuan an tar langani sipai ten February ni khata ang San Suu Kyi kai shwai National League for Democracy sarkar thunei na an hne chu nuwa ram mi puiten lungoi lo na kong sang sangin an lalan tir chun jom rengani sipai te chuan nor hoi hot jinga inge mozat kap hlum to in mi sang tel an man to boka tual chung buaina achua nuwa ram ribula sipai le helpol te in beina po alhuar chholea an ram mar lam le khochak ram ri lama ral tlan thanhem tak anom to bokani pathian nia rengon thalai pungkhom te chuan sipai ro rel na ti top tura kal khom an ni thu an soya three finger salute muin engkong ma tlom an tum lo thu an soi bokani Assistant Association for Political Prisoner chuan ramchung buaina chua nuwa Security Force ten lungoi lo nalan tir tu zinga mi zasari somruk le panga thatin mi sangli zaruk pakwa vel an man to ni in antar langa ma se sipai sarkar chuan AAPP hi phalna nei lova poldin ni in apua buaina chua ka thi hi mi zanhi somnga le pariat ni in anjinga hian police som pasari le sipai pasari antel ni in an soi thungani sipai ro rel na du lo nalan tira punkhom na hi Taipei Vancouver le Londona po nei ania Londona punkhom na chuan Hong Kong politician Nathan Lo po atel bokani po Francis Point pathian nia St Peter Square mas buat saya Myanmar ram tan atong trai saka boruak thale muanom om theina tan adil sak bokani Sakarmansi police station hi ni zandariat khan be ania helai mun police station hi alen thame mawangin tukin jing wartian thleng khan anin kapa Burma police le sipai lam hi thianom nual nia tarlanani heng Burma sipai thi jinga hian Sakarmansi district police station chief hinted po atel ni in an soi bokani military airbase lamatanga biak po theilo sipai tlan bowarin somria jet anom thu hriatania chung sipai te chu Mandalay tadau namsan michina pathin Minladon le Tanggu airbase a thokte an ni military airbase a thokte chu tlailam daria ta ko khoma inline tir thin an nia chuta inlan lo chu biak po tum thin an nia biak po theilo te chu tlan bo wanga report an ni tuna hian rampuma sipai thunei na ponglak du lo sipai officer za chuangomin CDM anzom ve mek bokani chuti line kachin sipai KIA ten thunei na la tu sipai lam helicopter Mi-35 tia an ko chu mai ni thum khan FN-6 Air Defense Missile mangin an kap thla chuta chuang Air Force bali chu amuna an thinghal ti hriatani Myanmar ko chaklama helpol lian ber te chuan helpol dang te chu Myanmar sipai te beitura inthurwal puya an soma Myanmar chu sipai ro rel na hnuaya thali aom don ta ni February ni khata Aung San Suu Kyi sarkar pai thla a sipai te na thunei na an le ko hnuwa ramchung hun sang sanga lungoi lo nalan tirna nasatak athleng zui mek rengani Myanmar sipai ten civilian te laka tharum thona nasataka kalpuya nuna chan tam tak anom lain Myanmar helpol sang sang te chuan sipai te andu lo na langsar takin ansoi ta jail boka Korean National Union helpol te chuan
เมียนมาขุดสักละมาอันทุนุนระมามีปุยเตจูตลานเชตูรินอันเงียนเฮียละชัตกาเอ็นกอลอันนี้ตูร์ถูอันสวยบอกเฮติไลเฮียนการินสเตตาเกนิวไฟเตอร์เตเลสิไปเตอินเบนะอันสเตียลเตียลบอกกันนี่การกัลตาคานการินเฮลเตจวนสิไปหุ่นปุยเบอินเฮฮีเมียนมาสิไปเตจวนอินโดโถนั่นเลร็อกเก็ตลาวน์เจอร์เตมังอินอันช่างเลดทุงอันนี่เมียนมาสิไปเตนอินโดโถนั่นมังอาการขัดเจ็ดอันเบนัวKNU Arm Wing Vice Chief of Staff chuan open letter mangin Korean fighter te chu in thurwala chet la turin angen bokani tun ang hunanga kumsom sari chuang revolution kalpui towa hunrem chang ala omlo in lungrualin Burmese military dictatorship hi ibele tanguti in Lieutenant Boko he chuan asoya kan hun lai nge hian in lungrualin military dictatorship hi ipum pelanguti in asoi bokani ele khathon hi Korean state ta helpol dang panni Democratic Korean Buddhist Army le KNLA Peace Council te asom na niya heba ka hian bokyo he chuan Myanmar sipaya helpol hui te omna Border Guard Force te po asom tel bokani BGF te hi Korean in niya film takin in ngai to ula thutluk na dik siam rau Korean le Korean nam kan in that turani lo ti in asoi boka Myanmar hian ethnic rebel group somni chuang anoma heng helpol te hian ram thunun chin an nei vekani voters ID kan ti mai thin hi Myanmar ma chuan national registration card NRC ti ania kol tong chuan matpung tin kan ti maya Mizoram mi te po in an mel hriat to khop mai khoi mo han chin don hlekila matpung tin hi ken fo angai thinani NRC hi lo theilowa nei ngai thil ni ma se danang chuan vote thak donin NRC card mu kher ngai lova electoral rola ming chuan kha apoi mo zo kani Myanmar ma hian NRC card thar makta doi thum point pariat lai pek chua tura ruam manna pankin project nei turani ti immigration department hian apuanga he project hi kum khat le chan ve chung o turani NRC card thar siam tum chan hi election lom le turatana sipai firfia khowin verther taka anruam manna turani sangni somni in thlan puya khan NRC nilowa vote thak makta duai li point paru komin sipai council sarkarin asoya chu wangin in thlan le huna chuan nei kimvek turani ti in sipai council sarkar meeting a thu soi hnuin heruam manna hi alo chuak ta ni sipai ten thu nei na anpong lak tir khan kum khat chungin in thlan na fel fai kan buat sai don ti in anin tiama ma se November ni thum sangni somni panhi ma chu a theilo tura angai theiani thu nei na chan tumin thlathum meu ral thuam hangin mi puite anobe chungpoin sipai council sarkar in ti ten veng chung lal VCP tangyal po anlada nge theilo chu ania township level office ho hi enga ma mumal takin anlakal pui theilo bokani township immigration office lam chuan thupek mumal tak anladon lo thu ansoya a thlonin NRC card kan siam sakang cheuti ma se a siam sak tu turber mi puite an kaldu miau si lo chuan an hlo cham nge ngei don ani office lam ni kher lovin khotina athok tu te fila kalchil don po ni se an mani immigration staff te ven himna hi thilboi thlak tak pakhat chu ani don tho thawani USDP party ho tu president Uthin Sin Hun Lai Khan Moibun project ti in mi makta doi sari point panga vel alo siam sak to boka NLD Hun Lai po khan thitsa project ti ming nein NRC kan makta doi ruk point panga vel alo siam sak to bokani achunga kan soitak NRC siam na project te hi kumnga chung hun pek ngai ani lain sipai council sarkar hian makta doi li point nga vel chu kum khat le achan ve chungin zo fel atum dana tangin ril runei dewin thil arwam han ti achiang ngei mai kum som thlinga piang NRC siam turania kum som pariat athin huna pui tling NRC ka tin thak le turania electoral roll be chan le thil dang census lam kai hnoi paper work tam tak angai boxia birth certificate le school lama hriat puina lekha zongjong nen chuan thil olai tak zong ani hau lovanga chu tiang lama pui bom thin tu te zirtir tu za som kwa chu civil disobedience movement mangin an hna an chol vek boxia wangin sarkar na thok nei lo sarkar ni tumtan chuan alhoi thlak viawang le Myanmar citizenship law chuan NRC nei ngei turin arami te chu aphut lata rampon lammi Myanmar ma cheng he thawero chu foreign registration card nei turin ative thunga FRC card nei tan
MP MLA an chu ve theilova sarkar na atho theilo bokani May ni thum jing khan Burma Military Council Army te chu Kachin State Bamo District Moi Mau Township Kachin State huam chunga jingdar kwa khan ral thuam te ne nan chea jingdar ko le chan ve khan jet fighter pangale Mi-35 helicopter pakhat te chu ron thlok kwalin helicopter atang hian Kachin State Region huam chung chu an ron kap chiama KIA sipai te hian hnuailam le chunglam atangin an kap let ve ngala jingdar ko le mini somthum le panga khan Burma Military Council Army helicopter chu an ka thlak sakani ti in antar langani Sipai General Miolin chu KIA sipai in anman tia tarlan ani boka civil mi hi pariatan thia Buddhist puithiam konlo village sa chengkum somruk mi pakhat chu Burma sipai helicopter atangin an kap hlum tia tarlan ani bok Moi Mau Township a hian Burma sipai hobin civil mi pathum an kap hluma midang ho hi indona liama thi te an ni tia tarlan ani bokani hemi chungchanga KIA officer an komna chuan hetiang hian thu soina neya heng boina civil mi in an tuarna hi ramle namtan a thlon don lo ram siam that kan du tak tak chuan tuar po kan in huam ngam turani alobam tlang hi Kachin ram ta ni kumsang khazakwa somre le pasari khan Kachin sipai te kuta tangin min lak saka helai alobam tlang la le tur hian Kachin sipai te hian nunna hlutak kan chan hnem towa sangni sompali kum khan alobam tlang la le turin Kachin pasal tha te tir an nia kan sipai somli te chu chunglama tangin be an ni tun thleng hian kan nam sipai thi sen hi a thlonin luan tir kan tum lova kan pathian hena chakna kan dila min peya chu wangin march ni somni le panga thlathum sangni somni pakhat jingdar som pakhata anei tu dik tak Kachin mi puite hena pek let le ani tin KIA officer chuan asoi bokani America President Joe Biden chuan kumin sangni somni pakhat chung hian khovel ram sang sanga tangin refugee singruk sangni zanga USA ko atum thu May ni thum sangni somni pakhat khan thu chu asiamani President kalchuak ta Donald Trump khan ahul lai khan refugee singkhal le sanga vel chi a ko thinani President Biden thu chu asiama chuan na kumlama po refugee noi khat singni le sanga thlenga ko atum thu atar lang boka refugee ko dana hian khovel pum huap din munena ko ani tlang puya Myanmar ram hi US me pa chuan Asia kho chaklama omin Asia chuan refugee tamjok hi kho chaklam Myanmar lama tanga laklu thin an nia chuti rualin Myanmar refugee te chu Thailand India le Bangladesh rama tlan lutin chuta UNHCR li sa tel thin an ni ma se he refugee singruk sangni zanga ko turjinga hian Myanmar khole tuite chu engza chiange tel don ti chu hriat thei alani hri lowani